penting mah jadi make. Nah, kan di dieu Cak. Gangguan saha? Gangguan si Tile jeung budak si Angel kan. Pas kenyawa Tile bae, Tile mah kumpul jasa. Oh iya, main ongkon ngejanjian. Belum kita nangguan di dieu. Oh iya. Woi, Le, dia. Woi. Keselnya? Ya kemana bae tadi aing nangguan. Biasa lah, Angel. ngurus budak pan. Terus mau naon? Sekalian beli bawa dapurna. Mau kompornya sekalian. Nyaho? Pan budak man tidak baroga duit. Jadi aing mesti siapin kopi tuh. Siapa nyapa lah mau pojok doang pan. Mau Tinggal modalnya. budak wae. Ayo Le, geus murid ya. Berangkat. Saya kedeng, naon anak eneng lah. Anak eneng sah, anak eneng. Budak tergala rupak tuh di itu tuh di kobakan. Angel juga iya mah. Oh, kai. Kajian tangguhan bae 15 menit mah. Tur tuh geus cangkeul yang cangkeul. Oh iya. Tadi. Saya mau hakanan tuh, Cak. Oh, mau beteng mau anggel. Tuh. Oh geus lah, mau buat tinggal anggel ge, ya pojok ya mah. Pilok gede awakna. Woi, aduh, maaf. Kebal. Biasa aing ngelakuin meh heula. Aing nunggu kan ya. Aduh, Lupa muron. ribet deh yo. Asyik ngomong sotek. Nyawa batu Iya. hakanan. Bocor bae nya nama. Dia bisa baik ya. Aduh. Ya mah. Mana lubang kencing na ieu muron getihan. Si Bangseng mana? Nih, mana mau cari yuk? Biasa dia kan mah ngadu kotok paling. Terus susulan dari itu. Kan jauh meureun lah. Jauh-jauh kena. Coba dah, Kak, telepon Ra. Enggak, saya susulan bae itu susulan. Aing le. Bongseng sih aya bae lah. Nek, kumaha? Dari mall kumpul gitu budak lah. Geus tangguhan bae gedang. Aing memang kan lebih baik nangguhan daripada di tangguhan mah. Aduh, Sangkel aing. ampun aing mah. Sial emang ge. Masa juragan di nangguhan baik yo. Aing keburu budak aing. Aduh le, hampura le. Aing tadi pengaruh kotok heula. Jam berapa seng iyo. Lagi jam berapa? Berangkat jam berapa? Di tangguhan jam berapa? Biasa pan ngaruh kotok mah tuh bisa. Terus si Ate pan, susulan sia ka ditu. Nyawa dia. Bener-bener si Ate mah emang tiba lagi gitu bae. Eta mau sapu jeung naon tuh? Pas tuang taman bae. Tapi nyapuan urang di si lobat belut mah di diri sapuan. Ampun aing mah. Meski mah gatot asana jadi mau jadi ya mah yo. Nah, lapar kieu. Lah, Cangkeul. Budak aing nek luntur ya. Dah dia sok geulis. Udah peluntur. tadi si Atep mau ampar lain. Ampar penca di dia. Mau anggal aing mau hees pan. Aja juga kumaha. Nanggo catet pun. Anu si Atep lah 2 menit mah tangguhan. Godong tanggo 2 menit be. Sasaben ka omblok. Ayo, catet tinggal kembali. Saya tuh pindah. Mau barengit, gede-gede kebol ngit. Ayolah gaskeun. Teh. Ayolah, nyawa barongit, susah demam berdarah ya aing. Asup rumah sakit mah kok corona be. Ayo seh. Aing jadi Harry Potter ya. Ayo, cabut lah. Aing cuma bolongan kan dengan si bongseng. Aing betul aing lapar di ieu. Aing ke warung teh tiba lah. Bodoh amat bongseng ieu. Teng. Wih gitu mah. Wih. Rajin amat mana si bongseng coba sampai. Jangan ayo lah. Foto sama ayo, jangan mana lu. Tawak lagi tuh poin ya. Lumayan ya lah. Benang oke kotoknya. Ngeun aja iya doh, potong aing lapar nih.
Ayo naon sih ngaranna? Bodoh amat lah. Panggang paling yo kotok aduh. Lumayan ya kotok digoreng paling terbekal ieu lah. Teu mau naon di mah samak doang yang payung. Lumayan ya bagikeun ka budak kedeung. Nah. Mantap goreng kotok. Piknik aing ya kedeung. Ajeun bong sayang kita nyaon ieu aja kotoknya na. Kedeung mengakan ieu meureun dah. Yang ribet deh mau tikar mau payung. Mantap mana ya lah. Budak ulanya ya. Aing mun ka budak ngeunah beuteungnya na menang aing ngagoreng ieu daging kotok. Nah, di ditu aing ngampar ieu. Wah, jadi iya tempat mantul. Dah. Dengan ngampar aing daripada kabudak kena beuteung. Dah. Duh, rete di kaburu budak kadariri ya. Dah. Aduh. Mantul pokona ieu goreng kotok. Dah. Naon si bere kabudak ngeunah beuteung nyana. Aduh, mantap. Mbak, yang asana paling ya daging kotok. Duh, mantap daging kotok. Wah. Jauh budak lah. Beak. Ya salah, ternyata bersantai gitu. Aduh, ampun, aing menangguan baik gitu. Ampun, mah bersantai di sini. Aing nangguan jam berapa di situ? Santai di sini kau. Oh, iya. Tetep bener. Seng, bantu siapa ya? Oke, baik. Ketinggian bukan kebanyakan, ha? Naik, menunggu daripada ya. Ayo kata-kata Dre. Ulah gitu ge. Ya, benar ujung-ujungna.